mau apa? Fotoin nggak? Kita makan. Mau makan di sini nih rencananya. Ya kita makan. Yes, my friend. Restoran Padang nggak? Mirip. Hari ini kita makan ini. It's free. Keras banget ya. Kita lagi mas. Udah. Udah belum? Udah. Ternyata banyak banget baru tinggal di sini dong. Alhamdulillah makan selesai. Sausnya tetap saus Indonesia. Gimana Beb? Aman? Aman, cuman tomat banget di sini. Tomat semua ya? Lihatin nih. Hah? Warung. Kita makan di sini tadi. Lumayan ya, murah. Terus? Nggak tahu bisa atau enggak. Dia ada lautnya. Lagi sepi. Oh udah yang sama kamu ya. Istana Dolma Bahasa. Bahasa Arab ya? Köy. 7-10 geçe Göreme. Buradan minibus shuttle 18:30 burada ol. Bu servis. Burada ol. Lihat di sekitar Beb. Pelan-pelan dong. Nah ini nih museum kemarin nih yang kita mampir. Tuh kelihatan dari sini tuh, top kapinya. Wow, keren banget. Sugoi. Beb. Beb. Ke kamar dulu dong. Hujan. Iya. Hujan. Untuk mama. Burungnya ngikutin dong.
Kerang apa? Kerang ajaib. Ini yang depan kamu, astagfirullahaladzim, bukan kamu sendiri. Bulan apa? Bulan Natal. Ya, jangan kan. Naik kapal lagi balik. Ya, kita naik kapal lagi. Soalnya susah. Rame beb. Rame banget. Karakoi. Beli dulu. Gimana beb kira-kira? Harusnya ada pegangan lagi. Backlight gitu.
Jadul banget nih. Tadi kita habis naikin ini dari Karakoy itu Boyoglu. Jadul banget. Tapi berhentinya nanjak, lucu banget. Buat pengalaman kita kan. Abi çekilin abi, test edeceğiz. Lan QR okuyor mu? Okur. Tamam. Ayağa kalkar mısın? Geldik abi. Ya udah turun tuh. Bir paket yap. Halo Sa. Aşağıya biliyorsun. Haydi gaz ver Sefer. Ürünü sağ mı veriyor? Yes. Domates patates geldi mi? Gel şeyi ver. Daging semua nih, daging. Arkadaşlardan Muratcığım. Ada yang krim loh di situ. Yang ada yang krim loh. Ayo. Tabii şey fakir bu fakir. Abi evet ben seni anlamaya çalıştım ama meyve suyu şeftali 1 litre ayran var. Banyak nih produk Indomie di sini. Oh shit. Ya. Ha. Mı Kemal şeftalini? Kacang-kacangan. Ne? Nggak O tahu. istiyor mu hiç meyve suyu? Bilmiyorum ki sen dediğin hatta orada. Cabenya gede-gede banget. Ini kayaknya segede tangan ya. Segede apa sih tuh? Lebih tau. Kayak pisang. Gede banget. Kalau di kita mah emang tuh yang cabai rawit. Kucing. Tapi nggak di ini loh, nggak diawasi loh. Iya, kenapa? Pokoknya 24 jam. Bisa deh. Ada dua coklat juga, tapi yang ini kawenya. Terus mau nyoba airan yogurtnya terus juga, tapi ini bedanya yogurtnya tuh pakai garam gitu.
Oke, kita nanti bakal naik bis ini nih, Camel Coach. Ada beberapa masalah sebenarnya tadi, tapi sudah teratasi. Jadi kita bisa pindah. Nanti kita bahas aja masalahnya. Di belakang. Goreme ya? Sayangnya bisnya udah nggak ada medianya, entertainmentnya, tapi ada mejanya kayak pesawat. AC nyala nggak, Beb? AC coba, Beb. Bisa kayaknya nyalain. Coba bukain. Coba aja. Oh, AC nyala. Oke. Nih, seatnya 21. Seatnya 21. Udah sekian panjang drama kita. Akhirnya kita berangkat ke Kapadokia. Sampai marah-marah. Sampai marah. Merah-merah, pedes merah-merah, saking marahnya. Iya. Betul. Udah hampir ketipu. Karena scam. Nah, hampir scam. Sekarang gimana kondisinya? Aman. Kita besok ke Kapadokia. Mudah-mudahan aja bisa jadi pengalaman yang lebih bagus. Kita makan kebab Turki. Ada lampunya nggak sih ini? Ada. Anjir, lampunya mati. Lampu bacanya mati. Kita makan kebab Turki.